He namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Namuntlha of course hi tisa a video clip ya Dr. Joe Shirimani laha a yi kwatisile wrong. Yi ri karhi yi rhunga hosi ngove. Ni hlamarina mina guys. Morning zela timali. Wativa mbitsi ya hlupha. Masitulu lexi va nge high blood. Xa dlaya. Album ya mina officially yi humile sweswi. Leyi ya Manhlekani leyi ya ti-fake is not my album. Mo hi ku a hi ngo a swi bi. A hi ngo a swi bi. This year, anteki chaka. Banu luketele malembe ya kutala swinene mastiva ni. Aniteki chaka. And you can all attest to that. You are all my witnesses. Ba busy na kukoropa hansi, bari malokupala kwi. Bake puta. Watu wa vanhu van'wana matomu. I'm 30 years in the game, for more than 30 years. Nichinisera kokwani wa vona na vamalumu wa vona. And if you want me to talk, I'll talk. Leyi atiko kuburi ina matimba abatan pesa nanga bongologu na Facebook. Mina ni ku ya ri nga tshama ni vo Dr. Joe Shirimani yi kwate hi ndlela leyi impela hi munhu un'wana na un'wana impela wa kwata man. Impela munhu un'wana wa kwata. So as you have seen na yi kwatini Dr. Joe Shirimani. So ni loko hi kha hi languta album ya 2023 a na beef ya kona ku a yi ri light to be honest. So leswi kombisa ku Dr. Joe Shirimani yi ready loko hosi ngopfu o lava ku bayiza next year va kuma fayili ku a nga tangi kahle na a nga rhungiwa hi tifayili ta personal ngopfu next year 2024. Se yi kwatini na ngome switwini se yi vile ku vila. So hosi ngopfu hayi va na ni careful ni tala ni beef ya light because if yi nga ri light ni sure ku na va ta tshama va veke beef ya heavy. Hikuva va humesa after va vheta va hi chela na yona so hey ku ta tika hi leswo. Eta tshemba hi nga believe a ri ku ni lumeni yaloye i lo fika kuma ku i luma nsimbi. Tiye kuhle boy ni team net ni n'wamatiyasi ni languti kahle. Siyawenza isavage ke lungu wena.